ngasi gi wari asi hojadrikan ni mamangda yamna thamoi sokpa paw matang mayamda hana khanganjage ngasi gi wari asi da main accused oiriba nupi asi India gi Kerala dagi ni mahak chahi kunthra ga tare sure hojik aduga mahak ki maming si Nimisa Priya kawi chatliba tha July gi tang ta ga taruk 2025 ta mahak atop lebak amada haibadi Yemen da Cibagi dandi piragani habdi mahak farsi tawraga hat lagani ko mahak farsi tawraga hat ka doriba maram se mang tawriba crime se mang tawningdana tawgiba crime amadi natte soibadagi kaiguma thodok amagi tawru matamda nupa ma mahaki business partner haba tare masi sidokhebani ko wari lijariba aina mahak hatpada nungaite haisigi akuppa marolde wari sigi manung do ina khangminarisi mayam wari da mumai onsansi 25 July 2017 Yemen gi Eden Shahardagi Yemen police na Kerala gi nurse Nimisa Priya amadi magi marup Hanan Talal Abdul Mehdi kauba nupa ama tamthina hatpagi farami thodok asi hek thokpaga international news channel mayam amana matau karamna Kerala gi nurse amana magi nupa hat aba matungda isingi tenki da lotlambage haibage pau se fongnarami pau asi Kerala gi Iduki gi thora puja da laiba Tommy Thomas na tabada sukha tha jaramde news ta palliba Nimisa Priya magi loina bini chahi kaya gi mamang dagi Yemen da lairakibani Thomas na magi nupi Nimisa Priya magi nupa hatpagi charge ta matokram na kamaina fari no haina khalami kaigino haragade magi nupa oiriba ai hojik India da hingaga leiri Tommy Thomas na Nimisa Priya da pau fauna na hotnarami adubu magi phone di switch off lerami amadi news ki information asida mahak thajaramde Talal Abdul Mehdi hariba miyoise kanano amadi Nimisa Priya ga kai connection leinai haiba wahangse mahagi makokta thoraklami adubu paukhumdi fangde ahanda maktada crime gi wari asibu tabi gadawriba amadi yengdi gadawriba ahlaman ima ibel ichil inaw maruk mapang oja guru pumnamakpu Chesam nawas na taram na okchari amadi ikai khumno bachari ngasi su mayang mi crime gi wari ama puduna lakchari lobi asi ngasi gi crime gi wari da Yemen da thokiba thodok amagi matangda Nimisa Priya lairaba imung amadagini mahaki mama mapa nomagi afangba thabak suraga hingjaba miwaini adumoinamak angang oiringadagi larik lesuda thawai yaujaba Nimisa gi school amadi nursing diploma course tambagi achangba paisa khudingmak local gi church amana loinamak puthoklami adubu nursing diploma course tamlikanda exam pass toba ngamdabadagi Kerala da nurse ki thabak fangbangam lamde maram asina masagi chahi ta nipan surapka matam 2008 ta punsibu marek mahau thokna hingnabagi asa amaga loinana Kerala thadoktuna Yemen da laklami chalamdai gi mikupta Nimisa na mahaki mama Prema Kumari da aikhoi gi wabagi matam yamna thuna loikragani hairami Yemen da laklaba matung Nimisa nurse amu oina Yemen gi konung sana sarada laiba government hospital amada thabak torami Nimisa Priya gi thabak yam fazana ayat apple laitana torami amadi magi family gi sel thumgi phibam su fagalaklami chahi ahum gi matung 2011 da Nimisa gi imung manungna mabu luhongberge khalami maram asina magi parents na nupa ama khallaga thamami amadi Nimisa bu Yemen dagi Kerala da amuk hanna kauthoklami Nimisa Priya Kerala gi Iduki da laiba Tommy Thomas ka lohonglami Tommy Thomas ki sinfam auto rickshaw ama thobani lohonglaba matung chahi ama leiraga 2012 ta Nimisa na magi nupa Tommy Thomas su Yemen da purga laklami mafam sida makoi ani gi anoba punsi khongchat ama horami Nimisa sanagi private hospital amada amuk thabak puba horami aduga magi nupa Thomas electrician assistant amoina thabak purami tha khara leiraga 2012 ki December thada makoi ani gi nungsiraba machanupi ama fangjarami imung manung amadi responsibility sauthorakpaga loinana expenditure chu hengalaklami Thomas magi thabak sidagi hendok thodok na paisa phangba haibado oiramde atopa lebak amada apikpa income amaga loinana machanupi bu chawnaba yokpa makhoi ani gi awabu oiraklami maram asina mamai thangda 2014 gi April thada Thomas magi chahi ama makhai surabi machanupi ga loinana
Yemen-dagi Kerala-gi mayumda halaklami mafam-sida mahak auto rickshaw thawraga paisa talami. Nimisha magi nurse ki thabak sida expert oibata natana mayamga totna tinaba amadi doro tawbagi magi character sina mahak ka thengnakiba patient amatana mabu pak hek kawande. Masigi su mathakta mahak ka thabak tawminaba staff mayamnasu magi nature sibu yamna thagatlami. Nimisha masagi capability sida yamna thajarami amadi mafam sida masagi clinic ama hanglagadi magi machanupi amadi family bu nungaiba punchi mahing amadi piba ngamgani haina khalami. Maram asina Nimishana magi nupa Thomas ka magi wakhalon asigi matangda khanarami. Magi nupa Thomas nasu Nimisha gi idea sida support torami adumoinamak Yemen gi logi matung inna clinic license ase launabagi damak Yemen gi citizen amaga business partner oiba compulsory oirami. Masigi damak Nimishana mioi amagi maming suggest torami madudi Talal Abdu Mehdi. Mahak Yemen gi citizen amani aduga Nimishana thabak tawriba hospital sigi manakta magi fee dukan amasulerami. Amuk anirak Nimisha magi nupa Thomas ka Talal Abdu Mehdi gi dukan dasu mamang da chatkirami. Masigi su mathakta Talal gi nupi gi delivery Nimisha gi hospital sida tawkirami. Maram asina Nimisha Talal ga sakmai fazana khangnarami. Nimisha magi nupa Thomas ka khanna nainarami amadi mana pamjariba clinic hangbagi license lawbada favor amoina Talal dagi mateng lawba yai. Kaigino hairagade mahak ti mafam sigi mioi oibanina magi matengna clinic ama yamna laina hangba yagani hairami. Adumoinamak Nimishana khalliba plan sigi opposite ta oina thoklami. Mahana thabak tawriba private clinic kam hospital sigi mapu Abdul Latifna mana clinic hangge haina tawriba plan se khangkhirami. Nimisha masagi clinic hangbagi plan sida Abdul Latifna yamna saurami masigi matangda makoi ani yamna kanna marai tawnarami. Mamai thangda Abdul Latifna Nimisha gi clinic ta magi 30% share yawba haina yanarami amadi mahakna paisa su investment tawrami. Thomas nasu magi marup mapang amadi mari matadagi lupa lak tarag nipan rom clinic hangnabagi purami mataw asumna clinic hangnaba paisa matik chana arrangement tawraga lerami. Maram asina Nimishana Talalda clinic ki license amadi funding gi mateng yarani arrangement tawraga hojikti leire hairami. Adumoinamak Abdul Latif ka Yasinaba puraktikan mamangda Nimishana Talaldagi clinic setup tawbagi mateng tawbinaba haijarami. Talal nasu mateng panglami. Clinic setup tawbagi thabak fazana khumang yangna sangsilami maraksida Talal Nimisha amadi Thomas makoi ahum family amagi mawongda loinarami. Talal na 14 bed legadaba clinic sigi photo Thomas ta tharami amadi clinic sigi maming Al Aman Medical Clinic haina kaurami. Mamai thangda 2014 da Nimisha amadi Thomas ki moi anigi manglan mai paputa natana clinic ase hangba haubaga paisa su marang kaina laklami. Thomas ki matung ina clinic asida nongmagi yamdrabada $1,000 gi income la i hairami. Mathang chahi 2015 gi January da Nimisha machanupi gi baptism yawa Kerala da laklami. Mahakna lakpa matamda Talal su India koiba oina maga punna laklami. Thomas matamsida yamna nungaijarami mahakna Talalbu mayumda lahinbata natana fazaba mafamsingda koiba purami amadi Thomas na Talalbu entertain oinaba magi maikaidagi tawba yawa makai tawrami. Thomas na Talalbu magi family member gi mi amoina khalami. Atendu matamgi manungda Talal Nimisha amadi Thomas ka yamna close oirami. Mahakna close oibagi changsi Nimisha amadi Thomas magi mayumgi wa macha faw yawna khanglami. Tha ama layamlaba matung 9 February 2015 da Nimisha amadi Talan amuk hanna Yemen da hankhirami. Mamagi mathawda amuk mai onsinarami. Tha ama leibaga Yemen da civil war thoraklami. War gi film asi fasilaktabadagi India sarkar na Yemen dagi India macha lising mariga chatruk amadi atop palebaki mioi lising ama hondoraklami. Nimisha Yemen da laihoba India macha singi manungda masu amani. Mahakna laihobagi maramdi mahakna hojik hangliba clinic asidamak mingondagi paisa yamna pusalaga leirami. Mayam se singdrikanda clinic se thado chatpa Nimisha pamlamde. Civil war tawbana maram oiraga India sarkar na Yemen gi anauba visa lawba thinglaga thamlami. Maram asina Thomas amadi machanupi Nimisha gi manakta chatpa pamlaga su chatpa yaramde. Sumai tawdana Nimisha Talalga Yemen da leirami amaromda magi bapuroiba amadi machanupi India da leiri. Masigi matung tarakpada Nimisha na chatkadoriba khongchatsina mabu fasi tawba yaw fawbagi lambida puraklami. Clinic tagi paisa marang kaina lakpase ubada Talal kalakmi hoba pokpa horaklami. Mahakna
खलमी क्लिनिक सिदगी लाइव प्रॉफिट मागिसु चप मानब शेयर फंगफम थोई येमेंदा निमिशा की सपोर्ट से मा खक्तनी अमदी मंगोंदा यामना थाजबसु थममी हाइबसे तलाना खंगी मयाम सिदा तलाना खुदोंग चाबा लौरमी तलाना क्लिनिक की अनौब लैब गाड़ी सिंग मागी ममिंग द लोइन रजिस्ट्रेशन तौरमी अमदी क्लिनिक की चे चांगदा सेमदोअगा क्लिनिक की शेयर होल्डर दा मागी ममिंग सु हापचलमी मतौ असुमना हुरन लोनादा तलाना क्लिनिक की 33% शेयर मागी मिंगदा लई हाइबसे निमिशा हौजिक फाव खंगलमदे सिदगी हेंदोक्तना तलाल मागी ग्रीडी ओइबसे लेपलमदे क्लिनिक तगी फंगबा निमिशा की प्रॉफिट की शेयर केसिया दा हायरगा माना लौसलमी अमदी क्लिनिक की स्टाफ सिंगदा निमिशा मागी नुपी नि हायरमी मयाम असे निमिशा खंगलकपदा यामना सावरमी अमदी मान हायरमलिबा वफम सिगी मतंगदा क्वेश्चन तौरमी मतमसिदा तलालना मयाम से नंगी फनबा तौरिनि हायरमी कमाइना नो हायरगदी नंगबु सिंगल वुमेन ओइरदी मयामना हरासमेंट गुंबा तौबदगी थिंगनबनी हायरमी मसीना सु लोइरमदे तलालना क्लिनिक की थबक थौरमदा खुद थिंजिनबा सुम हेंजलकलमी येंगबदा क्लिनिक असे मागी मालमी अमदी निमिशाना मागी नुपी मालमी मैनेजमेंट की थबकसु माना हेक्ट डिसीजन लौरमी माना पामगदी निमिशा की प्रॉफिट शेयर सु लौसली क्लिनिक की स्टाफ मयामनसु निमिशा तलाल की नुपी ओइना खलमी मयाम से तलालना फजना प्लानिंग तौरगा तौखिबनी महाकने इंडिया दा चपे मतमदा थॉमस अमदी निमिशा लुहोंबगी फोटो अमा तुमिन हुरालकलमी अमदी महाकना थॉमस की पिक्चर लौथोअगा मागी फोटो ओइना हापचिलमी मसीगी फोटो से उतलगा तलालना फेक मैरिज सर्टिफिकेट सेमलमी सुमाय तौदना येमेन की लोगी मतुंग इन्ना निमिशा तलाल की लीगल वाइफ ओइरमी निमिशा की फिल्म से हौजिक थोंग याउदबा पोन की चेकला अमगुम ओइरमी 2016 दा फिल्म से हेना सोचलकलमी क्लिनिक की स्टाफ मयाम की ममांगदा तलालना निमिशाबु फुबा चैबा अमदी डिसरेस्पेक्ट तौरमी तलाल की का हेंजलकपा मतौसिदा नोंगमा निमिशाना सना की पुलिस स्टेशन अमदा तलाल की मायोक्ता कंप्लेन तौरमी अदुम ओइनमक येमेन की लोगी मतुंग इन्ना पुलिस न मखोई अनिबु शांति थुवाई हाइबगिदमक निमित 3 नि जेल थमलमी मसिगी मतुंग तलालना फेक मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट सबमिट तौरमी अमदी मखोई अनि मतै मनाउनी हाइरमी मदु उबदा कोर्ट न मखोई अनिबु थादोरकलमी हौजिकती कोर्ट नसु तलाल की फेक मैरिज सर्टिफिकेट से एक्सेप्ट तौबसु उबदा हरावरमी अमदी हेन खुदोंग चाबा लौरमी निमिशा येमेन की कोनुंग सना सरगी मफम अमदा रूम अमा रेंट लौरगा लेरमी मफम सिदा तलाल निशा ngausilaga laklami amadi nimishabu fuba chaiba namfuda physical relationship leinaba hotnarami kaigumba kanda talal magi marup puraga laklami ahing chupa mafam duda leirami amadi makui mayamgasu physical relationship thammu hairami yadragana fuba chaiba tawrami maram asina nimisha magi room dagi chenthораklaga ahing kaya ama magi ijat amadi punshi kannabagi damak lelami nimisha yemen thadoktuna चेन खिदनबा मागी पासपोर्ट चु मुल्लगा तलालना थमलमी निमिशाना अरापदगी लाकपा क्लिनिक स्टाफ सिंगी लेनबनी हाइदना क्लिनिक का हेक थंगनबा मफम द युम अमा रेंट लौरमी मदुसु तलालना मुल्लगा मागी नुपी अमदी मचाल हेलमी तलाल क्लिनिक सिगी फीमेल स्टाफ तसु करेम कथाइनबा तौरमी मयाम से निमिशा मथंत खांगलग लेरमी अमदी माबु कनबीनबा कनासु लेरमदे मागी प्रॉफिट शेयर लौसलगा हिंगबदा चंगद याद्रबा पैसा खरतमक पिरमी निमिशा की सिम कार्ड कुंतरुक लेरमी तलाल मागी सिम कार्ड हेक थुदे अमे तुमिन मागी नुपा अमदी मचा नुपीगा वरी तौरमी कयुंबा कांदा वॉइस नोट छु थारमी मागी नुपादा हाइरसु थॉमस कैसु तोबा ngamlamde मरकसेदा तलाल जेल द कायरक चंगलमी कयुंबा कांदा निमिशा की कंप्लेन नंबरम ओयरगा अदुगा कयुंबा कांदना डॉक्यूमेंट फोर्जरी तोबा अमदी लैंड फ्रॉड की चार्ज ता मागना जेल चंगिसे अमुक्ति कोर्टना कंडीशन मरीदा तलाल जेल दगी थादोरकलमी मदुदी निमिशा की गाड़ी पासपोर्ट पैसा अमदी माना मचिन थीखिबा मयामदुगी लाले हाइजाव हाइरमी अदुबु जेलदगी थोरकपगा हानगी हमु हमु ओइरमी निमिशा प्रिया ज्ञान तारमी मदुदी माना थेंगनरिबा अवाबा मयामसिदगी ngakthokke hairagadi india da magi family gi manakta hanbana oirami adubu masigi damak mahaki passport darkar oirami mahak nan dalal da hanjan passport pibiraknaba request tawrabasu pireklamde nimisha na hairami madudi talal na toina changiba jail se magi clinic ki manakta lairami jail gi warden magi health checkup tawnaba toina magi clinic sida laklami amadi mahak ne nimisha da idea ma pirami madudi तंजा यंगलगा तलालबु वन थलो मतुंगदा माबु मफम अमद पुरगा नंगी पासपोर्ट कदाइदा लोटली खंगदोक्सि हायरमे
निमिशानसु मर्डर की प्लान मक्ति नत्तबनिना मसिना ख्वाइदगी फबा आइडिया ओइरनि खलमी अमदी जेल सिगी वार्डनसु मागी मतेंग पांगबीगे हाइबनिना प्रॉब्लम करिसु थोकलरोय खलमी अदुमोइनमक निमिशाना खलिबा अदुमाइना दि थोकलमदे जुलाई 2017 की नुमित अमदा तलाल निशा ngawraga निमिशा की लाइफमदा लाक्लमी तंजा येंगलगा तलालदा सेडेटिव इंजेक्ट तौरमी अदुमोइनमक हिदाक सिगी इफेक्ट अमता तलालदा पालमदे मथंगी नुमित तलाल निशा ngawraga फम्मगा लैरकान तंजा सिदा निमिशाना अमुक हन्ना सेडेटिव इंजेक्ट तौरमी हंदक्ति मिनट खरा लैरगा तलाल लैमाइदा हाइथरकलमी मसा अदु यामना कन्ना खबकलमी ngaihek लैरगा तलाल की बॉडी दो तुमिन्ना लैखिरमी निमिशा कीना मिहुल येंग मतमदा तलाल सिरे हाइबा खंगलमी निमिशा यामना कीबा फावरमी महाक्ति तलालबु सुमायना तौगे हाइना खनखिबा लैते पामद्रसु हौजिक्ति निमिशा मि हाटपा हाइबदो ओइरे निमिशा यामना थुना मागी मरुप हनालबु कौरमी महाक्सु नर्स अमनी अमदी महाक ग्राउंड फ्लोर दा लैबनी हनाल निमिशा की पुंसीदा थेंगनरिबा अवाबा मयाम अमदी तलालना ओट लैबा मयाम से लोइनमा खंगलमी महाकना निमिशाबु फाथरमी अमदी उपाय अमा तौरगा बॉडी से महन खिलाबा तौसी हाइरमी हनालना तलालगी बॉडी पिकना पिकना कक्थलगा बोरा खाउदा हापचिलगा युमगी मथक्ता लैबा इसिंगी टेंकीदा हापचलमी मतमसिदा निमिशा एंजाइटी गुली चाबना कई तौगी हाइबा फजना निंसिंगलमदे हाइरमी यामना थुना मखोय अनि युम थादोक्तुना सना सहरदगी किलोमीटर 400 लापा एडेल सिटी दा लाक्लमी मफम सिदगी नुमित खरानी लैरगा येमेनी पुलिस ना मखोय अनि 25 जुलाई 2017 ना फारमी पुलिस ना थौदोक से मतौ खरमना खंगके हाइबदा निमिशा गा थंगनबदा लैबा मिवैना टेंकीदगी नमथिबा मनम लाई हाइदना पाउ पिरमी पुलिस ना येंगबा मतमदा तलालगी बॉडी पीस ओइना फंगलमे थौदोक सिगी रूमर्स न्यूज चैनल की हेडलाइंस ओइना फंगलमी कमाइना नो हाइरगदी मतौ करमना केरला के नर्स नुपी अमना मागी नुपा तलालबु मतुक मतुक कक्लगा हातखिबगे पाउ असि उबदा थोमासटी मंगला ताइबंगला खलमी थोमास खक नतना निमिशा की रिलेटिव्स मयामना कोलदा पाउ फावनबो होटनरमी अदुबु ngamlamde somda निमिशा अमदी हनान सना सिटी की जेल दा थाजिलमी जेल चंगलाबा मतुंग नुमित खरानी लैरगा फोन यूज तौबा याबगी अयाबा फंगलमी अमदी थोमास ता पाउ फावरमी येमेन की कोर्टना निमिशा की मथक्ता चथरिबा प्रोसीडिंग मयाम से यामना मिचंग मिखाई नाइरमी निमिशा ना केस असि फाइट तौनबगी दमक लीगल सपोर्ट सु फंगलमदे अमदी लॉयर सु असाइन तौरमदे निमिशा ना मागी ओबवा कोर्ट ता सुमाइना हाइरमी मदुदी तलाल ना मतौ करमना फेक मैरिज सर्टिफिकेट सेमलगा मयाम दा अयु मागी नुपीनी हाइखिबा कोर्ट ना पामलगदी यामना लाइन ऑफ फेक मैरिज सर्टिफिकेट नि हाइबसे खंगमंगमगनी हाइरमी कइगिनो हाइरगदी मैरिज सर्टिफिकेट ता यावरबा मुस्लिम की ममिंग से अगी पासपोर्ट का क्रॉस चेक तौबियु हाइरमी महाकना मखाता कोर्ट ता रिक्वेस्ट अमसु तौरमी मदुदी मागी नेबरसिंगदा हंगलगा खंगनी मदुदी तलाल ना माबु करम मोंगदा टॉर्चर तौकी हाइबसे फैक्स मयाम असि लैना ट्रायल कोर्ट ना 2018 दा निमिशा मरा लैरे हाइना लाथोक्लमी मखाता ना अपील तौनबा असाइन तौरक्लिबा लॉयर दुसु जूनियर एडवोकेट ओइबना प्रॉपर वे अमदा अपील तौबसु ngamlamde पुलिस की इन्वेस्टिगेशन दगी हौरगा कोर्ट की प्रोसीडिंग की पेपर वर्क खुदिमक अरबिक ता इरमी मरम असिना निमिशा ना साइन तौरिबा पेपर सिंग असिदा कई हाइनिंगनो खंगदना साइन तौबा तारमी ममै थंगदा ट्रायल कोर्ट ना रूल्स एंड रेगुलेशन मयाम से नथैरमगा कोर्ट की अपील रिजेक्ट तौरमी अमदी 2020 दा हनानबु मपुंजी चुपा जेल दा लैबगी दंडी पिरमी अदुगा निमिशा ना सिबगी चैराक पिरमी निमिशा दा असाइन तौरक्लेबा एडवोकेट अतोपा अचौबा एपेक्स कोर्ट ता अपील तौबगी एलिजिबल ओइरमदे निमिशा ना लीगल सपोर्ट की मतेंग यावदना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑफ ह्यूमन दा मागी डेथ पेनल्टी असिगी मायोक्ता अपील तौरमी अदुबु लाइबक थीबदी चही तरेत की मतुंग 30 दिसंबर 2024 नुमितसिदा येमेन की प्रेसिडेंट रसद अल अलीमीना निमिशा की मर्सी पिटिशंस रिजेक्ट तौरक्लमी अमदी था अमगी मनुंगदा माबु हेंग तौरगा हाटकदबनी हाइना हाइरमी येमेन एम्बेसीना प्रेसिडेंट की ऑर्डर असिगी मतंगदा सुमना हाइरमी मदुदी येमेन प्रेसिडेंट नदी निमिशा हेंग तौबसी यादे अदुबु हाइरिबा डिसीजन मयाम से लोइनमक हुदी अथॉरिटीज ना लौबनी कइगिनो हाइरगदी निमिशा की थौदोक थोले मफम असे हुदी ना कंट्रोल तौरगा लैबा मफम अमनी हौजिक निमिशा की मफमदा डेथ पेनल्टी असिदगी ngaktoknaba lambi amakhak lerami madudi blood money की मतंग से खंगनबा येमेन की मतंगदा समलप्पा खरा खंगमिनसी येमेन लेबाक से शिया अमदी सुनी अनि पुन रूल तोबा लेबाक अमनी शिया एलाइस हुदी की परसेंट
35 mukni aduga Sunina 65% mukni thaudok thokliba mafam Sanagi Sahar Siagi makhada leba mafam amani mafam sida Sharia law hojik su chatnari law sigi makhada victim gi family na demand tawriba paisa se mara leiriba imungi mioi singna piba ngamba taragadi mahaki maral se kokthok piba yai masigi compensation sibu blood money kawi Yemen gi businessman Samuel Jerome Basker NRI social activist group ki member amasuni mahak na 2017 dagi hauraga nimisa gi justice fangnaba yamna kanna hotnarami mahak na Save Nimisa Priya International Action Council koba committee ama semlami committee sigi makhada Nimisa Priya bu tekta kaidana thadok naba blood money gi paisa fundraise tawrami talal gi imunga wari tawnaba Indian embassy na Abdul Amir bu lawyer oine appoint tawrami mahak na wari sanaba haunaba gi damak installment anida $20,000 pinaba hairami ahan bagi installment $20,000 pirami adubu marakta walhuriba second installment piraga wari saba haugani haidana lepkhirami Al-Baida jail gi manung dalai ribi Nimisa Priya gi maraibak talal gi imung manung gi khutta lairami amadi jail gi mapanda kai tawri haiba mahakti khangba nate Nimisa bu represent tawriba lawyer Sudhir Chandran gi matung inna Indian government gi support khaktana negotiable tawngam hairami mayam sigi marakta Nimisa gi nupana Nimisa soidana justice fangani amadi matam kuinadagi mama bu uba fangjadribi chahi 3 surabi machanupi mama ga thengnakhini hairami Nimisa gi mama court tagi permission lawaga 2024 April dagi Yemen da lairami amadi machanupi bu kananaba hotnaba yaba hotnarami haugiba tha mapanda machanupi ga anira khaktamak unarami hangba yaba wahang amadi Nimisa Priya blood money gi through dagi mahak pu kanba ngamgadra haibasini aigi wakhaldadi mahak se heng tawgadaba sumatangi hapta amakhak ngaire haibadi July gi tang 13 2025 ta mahak pu heng tawgadabani ka masigi mamangda ngamgani thajade maramdi blood money gi negotiation sahi amagi mamangda lepaga laikhre mokhoi imung ani gi marakta yanadabana maram oiraga aina yamna nungai jatribadi mahak se atopa country amado oirubagi mahaki proper way of legal access fangdabana maram oiraga mahak pu sibagi chairak piri haina khalli mahak na tawiba crime se self defense ki damakta tawkhibani mahaki sasinaba nupana passport lausalaba matungda mahak pu itattatana otnaiba forcefully physical relationship thamnaba honarakpa mahak na otnaiba mayam se khangba ngamtabadagi mafambuda miyam gi paisa mayam ama pusallaga clinic hangba targa su paisa du mangjaraga agi iramdamda hanjakhage haina mahakna passport piu hai matamda piramba targa di haiba mayam se thoramda basu yaiba ka man tawriba mayam se masagi self defense neba masigi khallaga neba mabu heng tawbada wari lijariba aina yamna nuaitrisi adubu yengba tare hapta amakta ngaire akhoina kari tawba ngamguni ka masi hairaga mayam aigi ngasi crime gi wari silo shinjage mayamna support tawibadagi aigi channel se hojik tamna chawkhalai mayambu Chesam Nawaz ki maikaidagi hanna kai khumna bo chari mayamna lepa laitana aigi channel asibu support tawiyu thank you everyone